айланайын ертерек. Апа, бүгін сүт еріп қалыптыр. Ошол каша жоқ. Же тамақ жасаған делбейт. Же үйді таза қармабайт. Не дейсің? Же төрөбөйт. Мен бир төрөгөндө 2ден төрөймүн. Озунар деле сүйлөй бересиң бе? Ай, эмнени талкаладыңар я? Как всегда гелиниги сындырды, апа. Мен муну кетирем. Мош деген апырым апа. Мен аны свиданияға чакырган жокмун. Мен анын колун сурайын деп чакырып атам. Это неожиданно, я согласна. Менде сон идея бар деп коюңуз. Sen bir otur